Nacional ONU iha Timor-Leste halao briefing ba media Sira, o insamak acelera progresso ba prioridade de desenvolvimento nacional Sira, Konaba Nutrisaun no Seguransa Aihan. Representante UNICEF iha Timor-Leste Bilal Durani hateten. Hasuru malu ho media Sira iha Timor-Leste, ho di koalia Konaba assunto Nutrisaun nomo Seguransa Aihan. Nunenia considera neha nesan oportunidade ida ba ONU iha Timor-Leste, o de fahe informação no dados ba público, o insamak apoio governo Timor-Leste, o de resolve problema malnutrição no segurança Aihan iha Timor-Leste. Today at the UN, we organized a media interface to talk about the nutrition and food security situation in Timor-Leste. Boa tarde, ba colega Sira hotu ohin loron iha ONU de Timor-Leste. Ami ita hasurmal ho media Sira iha Timor-Leste atu kolia Konaba Nutrisaun nomos Seguransa Aihan. For the government, the 9th constitutional government of Timor-Leste, as well as the UN, nutrition and food security is one of our top priorities. Ba nunu governo agora nian nomos ba UN ONU en geral Nutrisaun nomos Seguransa Aihan hanesan prioridade ida. Today's meeting was an opportunity to share data and also how the UN collectively is supporting the government of Timor-Leste to address malnutrition and food insecurity in Timor-Leste. Entretanto, CEFI Programa Mundial Alimentar WFP iha Timor-Leste ahli Ahmad Khan afirma surumutu ho media idane ho intenção o insamak media bele iha conhecimento konaba assunto nutrição no segurança Aihan neve governo Timor-Leste serviço hamutu konu ho di alcança ba iha realização. I think what Bilal Bhai has mentioned, today's event of sharing the data was also about you people understanding what nutrition and food security is, where we are, Timor-Leste is as a country in nutrition and food security, what are the potentials that we can achieve, and how or what is the road that we should take together. So it was about media understanding nutrition and food security and how you can help us in helping the government to achieve its goals and objectives. Konaba surumutu ohimiang ne liu konaba uinsa media ni papel atau hatene konaba segurança Aihan nutrição e nebeita serviço hamutu ko governo hamutu ko Nações Unidas atu bele hato o mensagem neba público no hamutu kita alcança ba iha ninia realização. Além de agência ONU iha Timor-Leste hamutu kruanulu resin rua no momento idane. Se iha agência rua maka serviço ba iha area nutrição no segurança Aihanian. Portanto, participa iha media briefing idane, maka FAO, UNICEF, UNDP, WFP, inclui Jornalista Sira. Reportagem Celestinha Falo, Lúcia Ramos Freitas, Televisão Timor Post. Janela informação ba emahoto. Atau atena informação atual diagliu, kita halua. Haneha botão subscribe, like, halo comentário no faz botão ba media social hoto.